kwaze kwabanda eMaritzburg yo yabona mase kubanda kanje ngivele ngikhumbula iTheku madoda wayikho indawo yabona indawo emnandi njengeTheku hayi umuntu kumele athole umuzi eThekwini noma athole intombi eThekwini ayikho phela lento umuntu mezofa kanje amakhasi bafo namhlanje nje ngikuphathele nje one thing into ngisho ngathiwa sekunjani engamele uyenze nomuntu wesifazane angisho ukuthi ube serious nomuntu wakho manje kusemele nje kungahlekwa kungenzini ungadlala naye nichukuluzana makuthi niyachukuluzana nijahana endlini but yabona lento le kumnyama kubovu ngisho ngathi uyayenza manje but into ekungamele noma kumele uyeke ukuyenza ngoba iyabheda so ke lento engikhuluma ngayo ke mfowethu bayibiza ngesingisi ke baye bathi i-pillow talking ila khona uthola ukuthi isikhathi esiningi yenzeka after sex right uthola ukuthi umuntu wakho uselele esubeni and nikhuluma nje ngayo yonke into so lapho ke nikhuluma mhlambe nge-ex yakho uhlambe kanjani ayikuphatha kanjani ukhuluma ngebusiness lakho makuthi unebusiness noma ngabangani bakho but ngisho nabantu in general so nje mfethu mangabe uyayenza leyo nto ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi gcina ngci iyabheda akumele uyenze ngoba umuntu wakho mangabe wenza leyo nto as much as kumnandi nisayenza nikhuluma naye but yena ukukuthemba kuzoncipha kanjani uyabona mangabe umuntu wesifazane uyindoda ekhuluma kakhulu ula kakhulu ukhombisa ukuba indoda eweak indoda engenawo amandla indoda ecevuza kakhulu mangabe uyindoda ecevuza kakhulu ke umuntu wesifazane ngeke akuthembe mfethu ngeke akuthembe ngoba kusho ukuthi uzocabanga ukuthi okay shuni mekwazi ukukhuluma nami kanje akhulume ngabangani bakhe nami kanje shothi nami phela izinto esenza la endlini uzozikhuluma ngaphandle so mfethu iyeke leyo nto iyabheda ukuhleba kahle so ileso sikhathi uyahleba manje usukukhuluma nje yonke into i-interest level yakhe kuwena izoncipha and nokukuthemba ngeke sakuthemba ngoba phela kusho ukuthi uyozitshela wena ukuthi uyabhora mhlawumbe akafuni ukuthi nizame izinto ezintsha mhlawumbe manishaya into yakhona cause uyazi ukuthi lo ngithi atshela abangani bakhe ukuthi besenza ukuthi and mfowethu ke mangabe uyindoda enjalo ecevuza kakhulu mina ngeke ngidlale ngawe ngeke kukulungele yabona uma uyindoda kumele unciphise la emlomeni yabona kufana ukuthi mhlawumbe uthola intombi entsha right so uyitholile and wena kuthotha unemoto mhlawumbe noma unewasha elibizayo noma unemali so usuyamkhombisa usamshela ukuthi unemali ukanje so uzama ukumheha kahle ukuthi akuthande ayisebenzi kanjalo mfethu umfihlele mawuthi unemoto menza angayiboni imoto lo nayo azitholele yena ekuhambeni kwesikhathi yabona mangabe wenze njalo wazitholela yena emva kwesikhathi uzoba more interested kuwena uzobona le guy lo akafani nalabo abanye abashela ngemoto yena ngize ngayitholela mina ukuthi unemoto so wena musebenzisa imoto ezithuluzi lokuthi uwina intombazane mfowethu ngeke mfethu kukulungele phela ukuba nemali akusho ukuthi kubantu besifazane usuwinile cha ngeke kube njalo ungamthengela yonke into umhlathi emzini obizayo but still uthola ukuthi uyakuchithela noma akakuthandi uyakupretenda ugcine esephula inhliziyo yakho lapho and uthola ukuthi wena awuliboni iphutho lenzayo wena ucabanga ukuthi nje as long as umnika imali noma umnikeza yonke into ayidinga yonke into izohamba kahle so mfethu iyeke leyo nto ukuthi nje i-pillow talking kahle usukhuluma yonke into utshela umuntu wakho ngabangani bakhe izinto enzenzayo ikini uyamtshela izimo obhekene nazo makuthi nosisi nobhuti oma wakho cabanga mfethu uyindoda kahle engenawo amandla lapho eweak so iyeke leyo nto mfethu iyeke ngoba uzoye ukuthemba kwakhe kuzoncipha so mangabe umuntu wakho engasakuthembike uthando liyancipha ke lapho ngebhadi so ke wena nje menze ukuthi abe like
each day nje kube nento angathi afuna ukuyidiscover ngawo, hhayi ukuthi umvezele nje umkhiphele sonke isibutho okay uhlobo nje. Mangabe usumvezelile lokho ngeke abe interested kuwena because seyakwazi. So wena mfihleka uma ukhuluma naye khuluma nje ube kancane, ungamvezeli yonke into, iba mysterious. Ngesibaye basho njalo bathi mysterious. So umenze ukuthi afune more ukuthi kahle kahle uyinhlobo enjani yabo, abe interested kuwena. Uthothi uyakufonela njalo, uyakudinga nje la eduze. So uma ngabe wenze njalo mfowethu ngiyakutshela uzowina. All right, chop chop chop.